Maola PC FM o ke di tshepe LR. E sa le tse kopana di tshepe. Ke mona mekete le meketane e itseng. Re tlo tla le ena hanyane ke re mona ko tle mansale mo he mona di tshepe ke ha ke re bua di tshepe ke ma. Oh, ka le bitso ke tsore kwa. La tlhao. Ha se ke le bua mane mathokwa. Yeah. Ba 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 la ntse ke phela o masona ntse ke di la ka mane ka SE ka mane o shebana le teng ntse ke tsamaya ke dithunya la CPLR CPLR oh ba tshwanetse ipotsa bona hantle la re ene e metsi la re ene e metsi ke la ditshedi abuti ha re thotle ga wena o tswa kae le taba ya mmino man ha go o tswa kae taba mmino hantle o tselleneng e ka pina oh wa tseba pina ha se ke tsetse yona ba ke tsetse ke fubere ka motho ya o tsona ke talent o tsamaya yo emba bale ne ke ka gona go be ha ke hlana ka tsena ila ba taba ya skola ba ka 2050 la ga tsa hore ke etse ntse ke tswa go ke sa tsena ke bina pina ke ha ona taba ka ha re ke ntse ke ya sekolo e re ke nne ke ithuto bona ke tla gona go finyella o kae e re ke sa ga thola go se ke fela ka nna se ntse ke ya ka nna ka nna e be ka 2020 go tlaya taba ya na mo ka le baka la corona ya ba o sekolo ke tsena ka ya nganit ke re la nyonya wa masi yes wow hakitsa ba yeah wa nyonyo wa le masi o ba la tsa ba ka nyonyo wa o telle se le mang ke ba motho le hore abuti o telle hore mohlomong o go o sebesetse le ena mme o bona taba tsa tsama di tsama le ba o ke ne ke tsama le ha o tudungwa ga ke mane o ke blacklist hai mala le mane o la nthusa ho lo ba ne ba le ho record ne ke record la studio sa sa ga bontsha tsela e ne la ganyana ya nabi so a sana senyana le tse wa nthusa o bilela ke a thokonyana le ena selo ke ba la o sona le batho ba go ndanya diaka ba gamba ge mona go go sebetsa a sha go go shaba bona izala ba a Facebook man CPLR Spotify, CPLR, Instagram, CPLR, YouTube, TikTok, CPLR. Kaofela o tsaba mo kaofela motho mo nka mogadi le motse mmalo ha re nke le motse pedi tswana ba tsena le motse tla go tswana ba tsena o la ka tsa hore o ipone o lo ka ka nne o bona o lo ka ka nne wa tseba ke rakatsa hore EP ya ka e sa tswa e sebetse hantle ho mona go ile hore la ga ke hopola a tseba EP ke yona e fihlitseng go e se hore ke tletse le sotho ka ofela ke a tsebala sa fa Afrika ka ofela pele ke gona hore le nna ke gona ho thusa bana ba beso ba talent e ngata ka ntle ka mona empa ba go thusa fela mmino lo sotho re ka gile ga botsa pejana ke ne ke tla botsa ka wena wa ha empa mmino la penkwana ha o sheba bo Sannere o sheba bo Tatestana o sheba bo Wave Rider o sheba bo Jugwa le Pimpara o sheba ba banka ofela o bona ka re mo re lokela ho be re teng o bona ka re re se re le sharp re sa o bona ka re re tsesetsa ba ha fella se ka so hona le mo go tlameha go lo fihla teng lo ha ke tsebana ka mara go ikae fela go tla o tla fihla o tla fihla ntse ntho e le nngwe re ya re ipile re le ntho e le nngwe o ka la ka tsa hore ke tseba hore hangata batho ba na le batho ba sentang le bona le ka o se tle bo Citizen ke a bona ka se tle le bo mang o ke ba motho o ka la ka tsa hore ka moso o go kopanele pidale ke la ka tsa ba tswa hore ke ska la ba supa bana ba bangata ke kopanela pinale ba bang ba batho ba ka South Africa ebi o fihla a tlaka ka yo ya hae e tswanga wa ke English
ke be nna ke hlaha ka Sesotho ke patana fela ka leleme la Sesotho paka ba leleme la Sesotho le yena o tla ka tsa la hae a o tla ka la hae re tseba hore re tse ke tlholoba re tse ke tlholoba ha rote bona strike ya o tla ke feng re ne re tshwantse re ditse mona re fe mmamedi ya o tla fela re tseba ho lokolla kwa ke moya wa lerato ebile le ipimane ke yona bona strike moya wa lerato isi ya me a fihla mafuteng mohalusuku puting ka snack mogotlong haholo le ribe ke mo pisi ya feme e mamelwang haholo tsela hore ana mo tjena la re tsa dipatlisiso fela ho thwe le qhubulana 92.8 e leng ka botjhabela le mamelwa haholo o reng wa tswa wa tseba ya rata ho le wa tshehetso e ba mphini haho e ntseng ba mphayo ba mpontsha lerato le leholo le lengata haholo ho di ka mpontsana ka teng wa tseba ke lakatsa hore tshehetso e ntseng ba mphayo ka ga ba ka dula ntse ba bolella bana ba bona hore he ngwana motho ka mona go tlhokitsipe o tla sitse haholo ha ba mo fisa tota go motshitsi go gona gore le yana a hlahelle matjhabeng le a se ka Lesotho ka mona fela le ka ntle go ha tse di ke re palame difofane le re palame difofane tse tsa re ke re teman re ke re teman wa tsaba ho thwe matla a le lemeng a butika o leboela o kwa ke a leboa ke bone tshetso ya sa le go setse morao ko shebna ke ne ke sa o tsebelotse o tla tshwelana hore go kopane fela ke kopana ke re monna ke a o rata ha go tsebelotse ha o ntsebele o ntseba ke tla go kopa le wena ke o rata haholo mme ke o lakaletsa mahlono modimo le badimo ba o tshireletse ba o atleise ba o ruise molemo sa feleng mme se ka ga o so o le godimo mantsi e be wa ikakasa o ikgantsetsa batho bane batho ke bona ba o beleng mona o mona mo leng mona ka baka wa bona na batho ba o rata ba malefile ha ba ka kwata o tse batla kwata ba fela re batle ba kwate re batla ba tseba gore ditshepo ba rata ba ba hlompha mme o tla ba sebeletsa jalo o no bua ka malome o la re sia mme ha na re sia bonyalo na etsa pina lerato jwale nna ke tlo ntsha ka pina e ke ratang ya lerato ntse tse ka story sa malome ke tsebo go ntsha kwa ke ne ke mo dilo go se mo ne sa fela sa go tla pina lerato mme ha itse ha sa re sile ka ne dilo go hai yana re ne re tloga batho ba hai go ba mo la ka ne dilo ba tsebo go nna hana ya go ka la so le thawa bana ba nyaka la wa mona nna ke ba re ba o kuso motho a ka nke pina fela ya mamedise motho a hae beti hae a mamedise motho a hae nna ne ke bapalang ena motho a ka wa e rata ebile wa ya mamela ebile wa mamedisa no ma disepikela ba o thera utlwa ke lebile haholo mamola peace ya fm o ke di CPLR nna ke soka ke ratang ke ne sa pale ka nna mamela